Season yo kubanza y'empaka z'enkondo ya TV West ekatandika okwezi kwa mukago mwaka ogu na campaign yo kutungura entaranta z'abarebi ba TV West omu byeshongoro n'ebyevugo ebyenzarwa. Abeshongozi hamwe n'abevugi abarukurenga omuri 20 nibo bayitabira omu mpaka ezi, kandi empaka ezi za season yo kubanza zibiranije kwaba Amite Royalties abarukuguza amataka omu Rurembo Mbarara hamwe na heru yayo. Group ya Ankora Elites niyo esingira empaka ezi okutwara ekyapa cy'itaka n'obubonero 275 kandi abakuratirwe Brenda na Amara okwasira ekyakabiri aha bubonero 138. Ahangwire Ankore abatungitaka ahangura na Brenda na Amara owatungente konkano bwara beyagisha bo mukashi abo kwa yatene kwa ragitware kashara mazima ninsima mzee ranku niyonyo anjire hari tinkamwebwa mzee ranku ninyo kanyigise kitagure cyo kinkutera gona na mani gawe hazansima na group ya Bangoma ekargaho konka mukama wa yakar hajati mama Jowa nawe niwe yatandikise kitagure muri Mbarara. Tusemerirwe munonga kureba ngo nitwa babo kubanza kusingura itaka bakatwa n'ecyapa okukosa amasomero ni miji abareba abana banje n'abanyoni bajya basendekerezaho. Tusemerirwe munonga kandi ntusima mukama aba opportunity igi ntusima aba amiti na TV West Prevence akamporra orukujonanizibwa aha program y'enkondo ya TV West ojo ekire kampani zombiri niwakorire omukoro ogwo kukwasa abasinguzi ebihembo byabo. Twira ntubisyaga burijo ngweji eryo mu phases 3 neija kwa omeze mukaga season 1 so omu phases 3 ezo no practice 3 na nenti 3 ngweshigo shamire ntaranta yawe nice cyorinze. Abasingire nibagira ngo itaka ere basingwire nibija kombekaho oburaro bw'abana abaryo mu group yabo abatine kirebera tuza kombeka hamaka mahango gutura promote ngire mu talent gutura yabire mu abana kureba ngo nabone bigagire ibayika. Ebrabira na mushanju ntuzagaruka hari inkore press ntuje kwa ntu recording enkondo ya season ya kabiri phase ya kabiri so turun running abantu abo kwezo kwa munana netwijagaruka running abo kwezo kwa mwenda abo nibijagaruka bakwatagane tugaruke tuhe mbabiri abarahangura itaka bakahangure. Ndoram Edwin ahabwa TV West Agacencwire.